Hello guys, it's Morne Steyn speaking. I just want to tell you guys I'm looking forward to working with you guys in Dallas. First time I'll be coming there, so yeah, I'm looking forward to work with you and yeah, improve the rugby on that side. But yeah, looking forward to have a great time with all of you. Cheers guys, bye bye. Hi guys, my name is Gideon Stander, owner of Rugby School, former Lions player as well. How's it guys, I'm Morgan O'Deer, current Lucid prop at the Lions for the URC. Looking very forward to working with you guys. We're looking forward to see you guys in Dallas and see you guys in Jan. Have a great festive season. Cheers boys. Ons almal het rugby hart. Dit maak nie saak aan wie se kant. Ons almal dra die groen en goud. Dit maak nie saak nie jong of oud. Gebore met 'n rugby hart. Al lyk dit of ons wen of nie. Jy kan dit nie van ons wegvat nie. Dit weet jy. Ons almal het 'n rugby hart. Ken jy die helde van gister se krag? En hoe dit ons wys maak om alles te vermaak? Dra jy die verwagting van wen in jou hart? Kom laat ons die springbok op ons hande dra. Suid-Afrika, ons almal het 'n rugby hart. Dit maak nie saak aan wie se kant. Ons almal dra die groen en goud. Dit maak nie saak nie jong of oud. Gebore met 'n rugby hart. Al lyk dit of ons wen of nie. Jy kan dit